Bitabaye evangelist ari kubike. Iyo ntabaye evangelist nako umusirikare. Byapfiriye. Byapfiriye he? Hari ukuntu kinishiriye. Washingiye he uvuga ko abanyamurenge bose bazaja mu ijuru? Nta munyamurenge uzosha. Icambere ijuru sirito. Njya mbwira abantu umunyamurenge w'umupagani ameze nk'intare irisha. Iyi ntare yabuze izo kurya ibyatsi ariko ntago yabigize inka. Ariko iyo umugore akubwiye umutwaro we ntumusubize ntunabikemure ntaho ubutaniye n'akagasanduku k'ibitekerezo. Uriya mu nibiye birya tarya. Hurure. Ni ikihe kintu uzuvuga ati nzagikora tu ngira amahoro mu mutima? Kusevinga amafaranga ariko byarananiye. Umwaka wa winjiranyemo iyo ntego. Ni imwe gusa. Yo kuvuga neza. Kubera ko umutwe ukuriye umwe kinini kandi kikaja mu nda. Bari ruguru ku rugamba ndasaba imbabazi. Zisaba ko abasore bagenzi banjye bari no twabatereranye. Ndagusoje nkwifurije igitondo ciza weekend ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi aho baherereye, turamukije n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyamurenge n'abako subscribe kuri Neza Live TV. Turakuramukije kandi uri umuntu w'agaciro yandirimba ngo nta mana nta buzima natwe tutabafite taco twaba turico. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana mugabo mukuru, reka tumusabe yivuga hanyuma tuganire. Banita Evangeliste William Muyoboke Imana mu Rwanashaka. Vuga nk'umunyamurenge nyine. Tuvuga igice. Ndi umunyabyinshi w'umurama wo mu nzu y'abarama. Iwacu ni ku Ndondo mu Bijabo. Ndi umwishwa w'abasita batambwe wo mu Bidego. Ndi umupapa w'abahungu babiri. Uwo bita Benigurio n'uwo bita Aishalon. Dutuye mu iki mu gihugu ca Kenya. Aho niho tubika amahuzo iwacu ni mu ijuru. Ndobana noneho urivuze neza. Naho kuriya wari ukonjoye ninka warumbwiye ngo sura mbaze ikindi kibazo. Ariko uko nuko. Nuko basigaye bivuga. Nuko uko niko kwiza kukoze kwa kabiri niko kwiza. William ni muntu ki? Ndi umupapa w'umugore umwe n'abahungu babiri. W'imzaro zine. W'imzaro zine? Okay. Iyo utabaye evangelist ari kubike. Iyo ntabaye evangelist nako umusirikare. Byapfiriye. Byapfiriye he? Hari ukuntu kinishiriye. Ukavuga ngo nzagenda ejo ukabona imyaka iragufasha. Nabwira n'abantu ico ushaka kuba co kirebe none nuvuga ejo uzaza kwiretrouver ufite imyaka utabasha kujamo. Wakuze ukunda nde? Nakuze nkunda papa wanjye. Papa wawe? Yes. Kubera ko atari mama? Kubera ko atari mama. Mama nawe ntabwo mwanga ariko waruvuze Rermodo. Umuntu w'icitegererezo. Papa wanjye yagiye anyigisha ibintu byinshi kandi bifasha mu buzima. Nahenze ko abahungu bakunda ba mama wabo. Bitegwa. Abahungu benshi. Uzorebe nakara agahungu kawe, agahungu kawe uzokarebe. Iyo agize akantu gato kamukomyeho. Barabona amadu. Yirukankira kuri mama. Bafite abahungu babiri ubundi gushaka. By the way, n'umuntu utarabyaye umukobwa asaza nabi. Kuko abahungu ntabwo bajya basazisha. Ariko nk'ubu iyo ubyaye umukobwa ugasaza ukarwara wa mukobwa arakugwaza. Ariko abahungu nta muhungu ujya ugwaza. Kandi umukazana nyine bari umunyamahanga. Hari gataba ameze nk'umukobwa wawe exactly. Ariko abakazana ntimunyice ariko Yesu ashimwe. Washingiye he uvuga ko abanyamurenge bose bazaja mu ijuru? Nta munyamurenge uzosha. Icambere ijuru sirito. Ica kabiri nta muntu numwe wabyara umwana ngo amujugunye mu muriro. Maze kugira umuhungu wanjye akiri umwe yigeze kuvunika. Namubujije gusimbuka. Nari ngiye no kubwiriza by the way mu kabiri kwa Musinga Kayore. Hanyuma wa mwana kurira imeza agasimbira ku makaro. Asimbiye ku ikaro aranyerera avunika akaboko.
avunitse akaboko, naramwirukankanye mutwara kwa muganga ariko ndi kumutuka, nakubujije ariko ndi kumujana kwa muganga. Kuba yarakoze icaha kimuvuna ukuboko ntabwo byari bimukuye ko ari umwana wanjye. So kuba ibyaha ukora, umunyamurenge wese n'umwana w'Imana kuko twamaze kumwakira. Ibyaha rero ukora ntabwo byakuvanaho kuri umwana w'Imana kuko ufite umwana babiri. Ni ikihe caha yakora catuma atitwa umwana wawe? Nubwo ryabibandi hajya witwa nde? Nitwa Olivier. Kwaza tuvuga ati ndore ryabandi ryo kwa Olivier. Nibanda ariko ni Iryo ryawe. kwa Olivier. N'umunyamurenge w'ibandi w'umupagani n'umupagani wo ku Mana. Kuko umunyamurenge wese babaze mu mutima we harimo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Izo nyigisho ko ngiye kuzitsa inyigisho z'abanyabuntu. Uri umunyabuntu? Oya ntabwo okay ndi umunyabuntu ariko atari umunyabuntu bavuga. Bano bafite inyigisho nyine zino zisho. Yewe mfite inyigisho z'umwimerere. Izawe no kuvuga ngo nizisha. Ntabwo ari zisha ahubwo nizo na Kristo yabwirije. Ahubwo zo bazisha mu matwi yawe. Kuko ikintu cyose wumvishe none utagira ngo nicuye umunsi. Kanje sinzi icongereza. Ariko iyo umbwiye good morning numva ari nshasha ariko yahoze kera, yahozeho kuva kera. Kuri njye uyumvishe numva ari nshasha ariko yahozeho. So inyigisho dushobora kukubwira ushobora kumva ari nsha ariko zahozeho maybe nisha nkuko nibwo ukizumva kuko hari izindi wari waramenyereye ariko ntabwo ari izaduka. None se urukundo rw'Imana nizaduka? Ntabwo wahozeho. Ni nawe mwenda Yesu yadusigaye gukundana. Njya mbwira abantu umunyamurenge w'umupagani ameze nk'intare irisha. Iyi ntare yabuze ibyo kurya ibyatsi ariko ntabwo biba bigize inka. Ibiri mu mwanya utari uwayo. Ariko ntabwo ibibaye ikimasa ngo nukuri kurya ibyatsi. Naje gusanga nimba hari abantu bagoye kuganiriza. Bagoye ariko ni abantu bayobotse ubuntu. Kuko nta murongo babwira ngo batsinde. Nje ntabwo ndi umunyabuntu. Jewe ndiyo numva ndi kubwiriza muri church. Mubwiriza inyigisho zitandukanye n'izo nyabuntu. Ariko iyo ndimo nkora ibiganiro kuko umuntu aba ari kumbaza tugomba kumubwiza ukuri. Ariko njewe iyo ndi kubwiriza mu rusengero mvuga isezerano rya kera. Hanyuma hari akantu nabonye bavuze ngo abagabo ni utunane. Ese n'udusanduku? Narimo nikinira. Twebwe kubera ko kina usuzugura igitsina gabo. Hari ikintu turaba TikToker. Ngenda mu TikToker. Ubwo umuntu wo kuri TikTok. So hari ukuntu ugira wumva ijambo rije ukarivuga. Iryo jambo ari kuyena maybe ni kuri TikTok ribonye. Ryavuzwe nawe hano rikuye gusa naribonye So naravuze umugore ufite umugabo abwira ibibazo bye. Wa mugabo ntabikemura. Abameze nk'aka gasanduku k'ibitekerezo. Kandi dusanga ku nzu cyangwa kuri gate cyangwa ku tuzi runaka ugashiramo igitekerezo cyawe. Yago ntabwo kagusubiza. So umugabo karakira gusa. Karakira. Ariko tigasubiza. Rero umugabo wese umugore abwiye icifuzo ce ugomba kugira ico ugikoraho. Utanagikoraho basukana musobanurira impamvu utagikozeho kugeza abaye convince. Maybe ashobora kuba ari ubushobozi buke ufite. Ubushobozi buke ukamubwira ati rero iki cifuzo cawe kirenze ubushobozi bwawe. Ariko iyo umugore akubwiye umutwaro we ntumusubize ntunabikemure ntaho ubutaniye n'aka gasanduku k'ibitekerezo. Rero ntabwo nasuzuguye abagabo ahubwo navuze abagabo badasubiza ku kibazo umugore yamuhaye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyifuzo by'umugore bigarukire ku mugabo. Okay. Uriya munibiye birya tarya. Hurure. Kubera ko utayirya. Ndayanga gusa. Akoze imyumbati. Bikomeye. Ubaye nkaho ndi ngo ntaza inyama ngo kaza imwita. Ngaza koza mu mwita. Hurure ndayanga yo. Hurure n'ibitoki. No mu kintu kiza kinanga iyo nyuzi Bugande nkayibona mu murimo. Sinjye ubona nsohotse Bugande. Nuwe mwambaro to kwambara. Ukwambara ikanzu. Cyane. Ukwambara ijipo. Cyane.
uwo byambara umumaro w'umwambaro ni iki ni uguhisha ubwambure ariko umenye intero umwambaro w'abagabo n'umwambaro w'abagore ntawubaho nta kuri kubaho habaho ibinyoma abantu bumvikanyeho none ko tutarakubona ukenyeye nuko ntarabyiyumvamo ariko umunsi nabyiyumvisemo nabikora nk'uko bifa kuba bihari role bijuka uwo role y'umwambaro ni uguhisha ubwambure nta mwenda utakwambara nta mwenda ntakwambara ufite role yo guhisha ubwambure ni iki kintu wakoze ukiri muto wibuka ukicuza njyewe nta kintu na kimwe njya nkora ngo nicuze ni ikihe kintu uzi uvuga ati nzagikora tu nimara ngira amahoro mu mutima gusevinga amafaranga ariko byarananiye kuva wangana gutyo ni iriya jambo batarakubwira nta na rimwe yose barakubwira yose barayambwiye amabi y'ameza byose nta n'ibintu ntaranyuramo ibintu byose bibi nabinyuzemo n'ibitabo binyuzemo ibitabo binyuzemo ibita ego hari umukongomani utaranyuze mu bita hari atarabinyuzemo naraye mu gihuru baraduteye mu biraro narahunze twararwanye twaratewe twarateye twaratabaye ibita ni ikintu ni nabyo bintu nanyuzemo gusumba ibindi uyu mwaka wawinjiranyemo iyo ntego ni imwe gusa yo kuvuga neza donc ishize wagaze uvuga nabi oya nta kintu kidakura iyo umwana ari mu wa kabiri aja mu wa gatatu nahisemo kuvuga neza gusa byakugora kumva mvuga nabi byaba urugendo pe uri idubu bikomeye nanje ndi idubu ku mutima n'amaraso naho amaguru ku mutima turuzi bagukemo umutima tiwoba kiriho yes uri umuntu agizwe n'umutima akabazo kanyuma dusoza kubera ko iyo umutwe ukuriye umwe kinini kandi kikaja mu nda ubundi indwara ntabwo ikizwa no kuvuga amakuru y'imiti ahubwo indwara ikizwa no kumwoya imiti kumwoya imiti gupronosa amoko y'imiti akiza indwara ntaco bivuze kuri ya ndwara noneho kiriya kinini mu nda gifashe iki kandi aramutwaye kujya ni amaraso ariko sindi umuganga nta kabazo kanyuma nyine utuntu tudusa kandi abantu bari kutwumva bashobora no kubaza ikibazo ugatsinda mu barundi bajya bavuga ngo ntawe uzi utsindwa wayasubije ibyo batamubajije hari igihe ariko abaganga badusubiza impamvu bamwe ikinini kikaja mu nda kiribukiza umutwe njye ndi umuhinzi sinomenya ibyo uri agronome nta munyamurenge utari umuhinzi turasoje na santi cyane kubita message abantu bari ruguru ku rugamba abantu bari ruguru ku rugamba ndasaba imbabazi zisaba ko abasore bagenzi banjye bari no twabatereranye yego n'abagore n'abagabo hari abagore bajya mbona hano ku muhanda bavana amadu ariko atarabwira umugabo we nijoro kutatabaye ako ni akagara katwishe twarinjiriwe amadubu mubimenye twarinjiriwe nta bagore mwirwa musara ngo muri amadubu ariko utarabwira umugabo wawe nijoro ngo ko nta funuza ugira abandi baratabaye musigare uzawumva utekanye ufite amahoro uri wa mugore we waratwinjiriye reka nkubwira ngo asante sana amahoro mu mutima amafaranga mikofi ibiganiro n'akagaruka ciao ciao bye bye